Abakunzi ba TSG Online TV ndabasuhuje. Mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba, ariko abahuza b'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ibibazo bivugwamo by'amakimbirane ashingiye ku mutekano muke bikemuke burundu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hakaba n'umukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC yayoboye inama mu ijoro ryakeye yahuje abategetsi b'akarere bari mu Misiri ngo bige ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yahuriyemo abaperezida Samia Suluhu wa Tanzania, Paul Kagame w'u Rwanda, William Ruto wa Kenya na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sama Lukonde hamwe na bamwe mu bashinzwe ububanyi n'amahanga bw'ibi bihugu. Abategetsi bari mu Misiri mu nama ya COP27 baganiriye ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko ibiro bya Perezida w'u Burundi bibivuga. EAC ivuga ko Uganda, South Sudan byiseguye ko bitabonetse muri iyi nama. Imyanzuro y'inama yabo ntabwo iratangazwa kugeza ubu. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu gihe Kinshasa ikomeza gushinja Kigali gufasha inyeshyamba za M23 ubu zigenzura igice kinini cya teritwari ya Rucuru. Kigali yakomeje guhakana ibyishinjwa na Kinshasa ndetse ku wa mbere habaye cyashoboraga kuba imbarutso muri iki gihe cy'umwuka mubi ubwo indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageraga mu kirere cy'u Rwanda igasubira mu gihugu cyayo. Nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo avuga ko twashojweho intambara n'abaturanyi agasaba ko urubyiruko rwinjira mu gisirikare ku bwinshi, ababarirwa mu bihumbi bamaze kwiyandikisha kwinjira mu ngabo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Hagati aho batayo y'ingabo za Kenya yoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ingabo z'akarere nayo ku wa mbere yageze i Goma nk'uko ibinyamakuru byaho byabitangaje. U Burundi muri Kivu y'Epfo na Uganda muri Ituri bisanzwe bifite ingabo muri izo ntara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe Tanzania yakomeje kwifata kukohereza ingabo muri iki gihugu. Ingabo zemejwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC nizo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yose yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa mvamahanga yanze gushyira intwaro hasi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umubano mubi hagati y'u Rwanda na Kongo ukomeje gututumba nk'uko nabimaze kubigarukaho, ariko nanone Kongo ntabwo ishyira mu majwi gusa igihugu cy'u Rwanda, ahubwo noneho ishobora kuba itangiye no kwadukira Uganda ivuga ko kurwanya u Rwanda wiyegereza Uganda nabyo ubwabo bikiri ikibazo. Nyuma yo kwirukanwa kwa ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo, wa Uganda ngo noneho niwe waba utahiwe. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Adolphe Muzito, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe na leta ya Kinshasa, uyu mugabo yahamagariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirukana byihuse ambasaderi wa Uganda ku butaka bwabo. Uyu muyobozi w'ishyaka Noverera yatangaje ibi ubwo yashyiraga hanze ibyifuzo 10 yifuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akanagaragaza ko kugira ngo urwanye ingabo z'u Rwanda zihishe inyuma y'inyeshyamba za M23 ari uko ugomba kubanza ukamagana na Uganda mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru 7/7 cyandikirwa muri Kongo, ngo uyu mugabo yaboneyeho no kwibutsa abagize ishyaka rye ndetse n'abandi bose bifuza kwifatanya nabo mu myigaragambyo y'amahoro izaba ku wa 4 mu gihugu hose. Uyu mugabo ahamagaje imyigaragambyo mu gihe n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu ya ruguru hakomeje kuvugwa imyigaragambyo y'urubyiruko rwamagana leta y'u Rwanda ndetse bakagaragaza ibikorwa by'urugomo, harimo gutwika amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, amagambo asesereza asobanura urwango ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuvuga ngo nibabarekere amahoro yabo bave muri M23 ndetse nabo bayisubizeho, cyane ko bakomeje kwitwerera igihugu cy'u Rwanda. M23 nayo ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye birimo teritwari ya Rucuru ndetse n'umujyi wa Bunagana bamazemo amezi agera kuri 5 ndetse n'ibindi bice bitandukanye. M23 yagiye yigarurira nyuma yo kwirukansa cyangwa se gukubita inshuro izi ngabo za FARDC. Cyakora mu kwezi gushize nta uzi neza watangije intambara, ariko hagati ya M23 na FARDC bakomeje kwitana ba mwana bavuga bati abangaba nibo badushojeho intambara.
Andi makuru aravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu noneho zamaze kwataka M23 zikoresheje indege z'intambara, aho ubu ngubu bivugwa ko zatangiye gusuka M23 aho ibisasu by'izi ndege z'intambara kugira ngo bakomeze babarwanye ndetse no kubakura mu duce dutandukanye bagiye bigarurira. Ni intambara yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho bivugwa ko uturere dutandukanye turimo teritwari ya Rucuru M23 yari yarigaruriye twabweho ibitero n'ingabo za FARDC. Nyamara ingabo za FARDC zari ziherutse guhunga kino gice nyuma yo gukubitwa inshuro n'ingabo za M23, maze ingabo za Kongo zigahungira mu mujyi wa Goma, aho zerekeje n'ibimodoka binini by'intambara ndetse n'izindi mbunda ziremereye. Kuri ubu ngubu M23 yavuga ko ubushotoranyi bwa FARDC buri gutuma yigarurira imijyi myinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa M23 watangaje ko FARDC ikomeje kuwushotora ibarasaho ibisasu hakoreshejwe indege za gisirikare mu duce uyu mutwe wamaze kwigarurira. Mu kiganiro hamaze kugirana n'ibitangazamakuru bitandukanye byandikirwa hano mu Rwanda, Major Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, yatangaje ko ubushotoranyi bwa FARDC ku mutwe wa M23 mu bice wamaze kwigarurira buraza gutuma uyu mutwe ufata ibyemezo bikarishye ukaba wakwigarurira indi migi ikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru. Majoro Wiringoma akomeza avuga ko M23 ngo ifite ubushobozi bwo gufata umujyi wari wo wose muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ko ugenda gake kubera ko wifuza ibiganiro. Nyamara ngo ubwo FARDC yongeye kubarasaho biraza gutuma M23 itangiza ibitero bikomeye, ikaba yanakwigarurira imijyi ikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu magambo ye yagize ati ubushotoranyi bwa FARDC yongeye kurasa mu bice twigaruriye buraza gutuma dufata ibyemezo bikarishye tukaba twafata indi migi ikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 ifite ubushobozi bwo gufata umujyi uwo ari wo wose hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko tubigenza gake kubera ko icyo dushyize imbere ari inzira y'ibiganiro. Majoro Wiringoma yongeyeho ko nubwo FARDC iri kugerageza kongera kuyigabaho ibitero igamije kwisubiza ibice yambuwe ikoresheje ibitero by'indege z'intambara, abarwanyi ba M23 badateze gusubira inyuma kuko ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. M23 itangaje ibi nyuma yaho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri FARDC ifatikanyije n'abarwanyi ba FDLR n'imitwe ya Mai Mai CMS Nyatura, Mai Mai MPA, Mai Mai Eric Bushori bagabye igitero ku birindiro byayo biherereye muri Biruma Rugari. FARDC kandi ikaba yatangaje ibitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 iheruka kugura mu Burusiya, aho zimwe muri zo zikambitse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Izi ndege kandi nizo zivugwamo imwe yarenze ikirere cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikavogera ikirere cy'u Rwanda, maze igategekwa kugwa ku kibuga cy'indege cya Rubavu, aho itamaza akanya yahise haguruka yongera isubira muri Kongo. Cyakora ngo iyi ngiyi yari imbarutso ikomeye yari ishoboraga gutuma habaho imirwano hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo. Gusa uruhande rw'u Rwanda babyitwayemo neza, banga kugira igikorwa icyo ari cyo cyose cy'intambara batangiza kubera ibi bikorwa. Ni igikorwa cyahise gituma Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yiyama iya Kongo ku bushotoranyi bushobora kuganisha ku ntambara. Cyakora kuri reaction Kongo nayo yahise itangaza ko nta batari bagamije ubushotoranyi bwari bwo bwose, ngo ahubwo ari umupilote wayobye inzira akayobya ikirere bigarangira yisanze ku butaka bw'u Rwanda no mu kirere cy'u Rwanda. Gusa bavuga ko iyo ndege itari igamije guhungabanya umutekano mu buryo bwari bwo bwose, kuko ngo nta nibisasu yari yitwaje, ngo ahubwo harabayeho no kutamenya neza imbibi z'igihugu z'umupilote wari utwaye iyi ndege. Abakurikiranira hafi bya politiki y'akarere bavuga ko iyi ndege ya Kongo ari indege y'ubutasi yashakaga gutata imbibi z'u Rwanda na Kongo, gusa bikaza kurangira ngo yisanze mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byagiye bitangazwa n'abategetsi babifitiye
babifitiye ububasha. Kw'intambara zikomeza mu burasirazuba bwa Kongo, kw'ibiganiro byo guhuza impande zombi haba u Rwanda ndetse na Kongo ndetse no gukemura ikibazo cya M23 ko bizajya bigenda, nta handi uzajya usanga update nk'izo usibye kuri TSG Online TV. Kora subscribe, wandike comment hasi kugira ngo tubwire icyo wifuza twakugezaho, maze mu biganiro byacu bikurikira tukaza kugenda tukureba neza tukugezaho amakuru yizewe. Reka twongereye mu bindi biganiro bikurikira.